Hi guys, welcome guys sa akong vlog. Gusto lang din ako i-share sa inyo kung unsa kong feelings nga gitabangan. So, ako ning gihimo para sa tawo nga nagtabang sa course kay wala gid ko nag-expect nga inana siya ka buutan. Medyo kahila ko di gaya ko pero wala ko nag-expect nga napatay tao nga nasa panahon na ginahanglan ka napay anda mo tabang di mo hutan mo gasol niya wala pa magkawin mo gamit kasi makaingon mo nga uwi kayo mo pinilag ko mo ano may gasol natouch lang yan ko sa masilingan nga iya kong itabangan imbis nga iyang ibaliyaw tang hindi magabugos nga kawin ihatag ako kay maluyag ko nga ako sa ako kagalingon dalityog lalimang mangwag kahoy so nagpasalamat yung kayo kasi mong kaayo nagpasalamat ko kay ikaw ako nasilingan grabe ka kamatidabangon dalirag katuulan dako ikaw akong pasalamat nimo yara day yang gihatag nga 5 ka pagkos nga kahoy No. isa dua upat kini nabungkag na ni kay amo na ni gisugnod